Keruni thong nok bia dolong ton kre ni ke ponong je dim ton hong kep susita pon are Nijang karbeng ong lakha troksi Keruni kopli MEC constituency kapalu Keruni kopli alang ra thak kedon thong nok bia dolong ningkan paruk resir kebra troksi kebra hinia sengkansi ingpupon halabang sahut ningkan pokep ana phansi guarantee pipon labenon ningkan hini an arta nang litpon etlo labang sa dolong aphan repairing anta awi laben non kepon longki ton krihini ardian chatsi ponong chajiput tarbang thekta taro papon pono bonsitami nonke aron arkan petsi ton thong kepso se agaria hormu anta padambo Lasi labang sa dolong ko mantulo ni kehin noji laki aram se chini lo laben komat ne akopai kelang noji maduta chini ni lasi ke si atum jong si lapon lang don tinglo kudo tangtik moarni sike nong no charju long logji lasi labang sa phuta inut bang hini atum phan pherang ke atum karju pana honang ka pachini tunki lapuson hendo Lah dolong apa lo mau kelan ya? Bol jam nih. Dah. Kali di lagi puja lama do elo hai. Aron ke koi masih koi bang gue mati. Asam pulis tu madak la sodolong long ton nang isa tonte. Adolong bangkai no non ke daket 12 ton kam gari lo. 20, 30 ton, 40, 50 ton gari da damre. La somteng lo plombe ko sopor la so Brisbane kiruji la bang thanga guarantee avelo. La sesida sarkar hin mental aswa dolong ka salam nang ka repair nang lahai huya initiative bang ta thekong le. Tasila soteng lo plombe lo da ke munit ke chileng bang ke prabjin bana ki sung ke fuye bang ke der dilo. Lan se ni ligi chini lo. Atema la so bris ka salam penon ana bang ke arta dolo hala so arta teng bang da ahut pe na hut minor repairing pe ne donai policy ta lahaya repairing ta be. La se dono bang ke anso se aki thiki the gari non bhari machinery moka 30 ton 40 ton 50 ton lahaya gari sidamo. Lalu plode at any time labang so bris bang ka collapse pan bang ke apor nangelo kusi nilimba. फंगनों पे केरोनी ब्रिज के ऊपर से जो इतना भारी गाड़ियाँ भी गई आप लोग खुद नीचे देखा और यहाँ पर हर दिन जाम होता है एक साइड से घूरना पड़ता है व्हीकल को और यहाँ पर को पुलिस भी असम पुलिस भी रहती है फिर भी इतना पब्लिक को हरासमेंट होता है फिर भी सरकार अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया इसके लिए बहुत खेद है इसीलिए जल्द इस पर सरकार को लेना चाहिए हेमंत बिश्व शर्मा जी आए यहाँ बड़ा फील्ड में तो कितना बड़ा बोल दिए सील्ड भी ब्रिज का उद्घाटन पूजा का पहले ही कर देगा किंतु आज 3 साल हो गया अभी तक तो उद्घाटन खेड़ने की ब्रिज रिपेयरिंग का ही नहीं हुआ तो सील्ड भी का ब्रिज तो बात दीजिए ठीक है।